Malengi kunai amatada nupi angang hatpa terrorist singi janafam leite haikibagalunana January ba terrorist sing fana ba kan hotnari haina Chief Minister Nongtomam Berena fongdorakle Amadi Maharashtra ge Assembly Mikhal ngasi ayuk pung taretegi hauduna thadana bahokre ayuk pung mapal faupada elector masing chada taruk hena vote thadana kre Kurumjari ISCOM News mening tabiri ba khwaipum namakpu aisulgi janambam na taramnok jari hauzik pau sandok nipizari Malengi kunai amatada nupi angang hatpa terrorist singi janafam leite hairaduna Chief Minister Nongtomam Berena Ziribamgi tamthiraba mihat adu hakchin lawbagaloinana awang bathakta yaningdaba fongdorakle Chief Minister na mahaki ex handle da thagalakiba post amada fongdorakpada mihat asida January ba terrorist sing fanana ba operation chathabletri Manipur ki oirakliba fibamasi laksinduna tangdu leitaba puraknaba Center na Central Armed Police Force ki company kun handak nauna amuk tharakhiba dugi matung company yankhayamasu tharaknaba thaurang tawre loinana thasigi taramathoi de thokiba Ziribam ki thodokta CRPF personnel singna matam chana terrorist attack tagi ngak thoknaba lawkiba thodang amade Central leaders singna Manipurda tangdulai taba hanjil hannaba paikhaliba thabak singidamak makhoibu awang bathakta thagatpa fongdokki Today, I stand here with profound sadness and anger to condemn the horrific killing of 3 innocent children and 3 innocent women by the Kuki terrorists after being taken hostage at Jiribam. Such barbaric acts have no place in any civilized society. Let me assure you that the hunt for these terrorists is currently underway and they will be brought to justice very soon. We will not rest until they are held accountable for their inhuman actions. During this attack, about 40 to 50 heavily armed terrorists launched an assault on the internally displaced persons residing at a relief camp in Borobekra and even targeted the Borobekra police station in Jiribam district. Their aim was to spread fear and destruction. However, thanks to the timely and decisive response of the CRPF personnel stationed there, the attack was repelled. Their barbaric and swift action neutralized 10 of those terrorists on the spot, thereby saving hundreds of innocent lives living in the relief camps. I extend my heartfelt gratitude to the CRPF and the state forces for their remarkable courage and commitment to duty. Their actions demonstrate unwavering determination to protect the lives of innocent people and uphold peace in the region. Their bravery is a reminder that we will stand firm against terror and violence, and we will always prioritize the safety and the security of our peoples. I also thank my central leaders for their relentless commitment to bring peace in the state. Apart from the existing forces deployed in the state, the central government has recently sent 20 companies of Central Armed Police Forces. Further, an additional 50 companies being sent to strengthen security and restore peace. We will continue to take every necessary step to ensure the safety of our peoples, irrespective of which community we belong to. Let us all condemn such barbaric violence in the strongest term. The killing of innocent women and children is a crime against humanity, and such acts can never be justified. Together we will overcome this dark time and work towards a more peaceful future. Uripok apun balup amadi uripok nupi apun balup na sindana Jiribam ki nupi angang taruk tamthina hatkiba terrorist sing fadraba fauba matam kakta na jathagada ba khuthang chara henbagi khongjang ama
ngasi Uripo Canteen Crossing the Junction Bahukre Khongjang adada saruk yakibi Uripo Gyambem Lekai Mairapai Bigi Secretary Hizam Mina Kumari na Prime Minister Narendra Modi gi Beti Bachao Beti Padhao haiba campaign adu kadai de chatkrabage amadi lainga na tumina leisiliba karigino haiba wahang sing center da hangladuna Kudakta paikhatpam thokpa thabak sing paikhatuna mara leiba minung sikhang taba mioi bu khunai gi yeknaba sing adu bu faduna hakpa cherak piu miyam gi apam ba sing thabak to onthok tri fawba khudhang chara henbagi khongjang asi chathakigani haina phongdokki Uripo ki tongan ba laikai sing da leiriba local club yangkhaini thoi amadi mairapai bilup nifu nipal na sagatuna changsileba khongjang asi da saruk yakiba miyamna nupi angang hatpa yaningde kuki terrorist sing ahakpa cherak piu haibane chingba kholau kaya lauki Kasar ki manung chanalaiba URDS Bantarapurna khulasa dalairiba loop Mairapai bi amadi local club ki volunteers singa khud simladuna thasi ki tangtara mathoida boro bekra relief camp dileiba nupi angang taruk faduna pukhraga mihati na hatlaga barak turelda langtharakhi bathong aduki mayukta Bantarapur auditorium hall degi Bantarapur Chauton Manipuri ME school fawba candle march ama chatkre Maira Kongchada Sida Saruk Yakiba Singna narco terrorist Kuki Mar Singi Minungsi Yaw the Batong Yaningde Haiba Yauna Tongan Pukolau Kaya Lauki Kongchada Duna Bantarapur Chauton Manipuri ME School Yauraba Matung School Asiki Tongan Deleba Zananeta Hizam Irabot Kimita Mamangda Masing Yamlaba Maira Kaya Katuna Mihat Tinahapi Kraba Nupi Angang Taruk Aduki Tawai Mirilna Mapugi Mafam da Ing Nachik Nilay na Pagidamak Minute na matuminalip na taibang mapugi kuyada, kauni saki. Ngasi aikoina Bantarapur gi Chauton COM Manipuri ME school gi ingkholda leiriba maitei gi luchingba jananata hijam irabot ki mitam gi khuyada aikoina maira thamayam kalibasi ningam dabagi nungai tabagi maira katuna aikoina ayong mapugi mafamda thoni jabani maramdi haukiba November gi tarik tama thoida Jiribam district ki boro bekra haina kauba mafamda leiba miyana sangda leiba nupi ahum pikliba angang chahi ani makhai ta phariba angang Hanipanta Pariba Angang Ahum Jauna Kuki narco terrorist singna Makoibu kidnap to harga Makoibu rape toba Satina miot minute to bebagi batungda Hatok puna Borak tuelgi singda Hada biraki Asigumba Mina Chathaidraba Sajat Mina Jadraba Pichiligi Aina su Jadraba Nupi amasung Angang da Asuma tati tawibagi Haudok sibu Aikoina Penda Pongdok tuna Nasi Aikoina Jananata Hijam Irabot ki Mitamgi Makhasida Aikoi Kungang siya leiba Bantarapur pumbagi Lup mayamama Maira paibi Lup mayamama Aikoi si Pullaga ngasi ningam dabagi akoi maira chukat charibasi laikhidraba hawai taruk ate hawai kya jauna minungsi khangna hatok pikraba hawai singdugi ata sadgati damakta makoigi hawaina mapugi khuyada ingna chikna lehen binaba mapu da thoni jabagalana madui wakhalda akoina ngasi akoina candle march se tawraga akoi maira thomai se kacharibani Bharatiya Janata Party ki yamna maru oiba state ama oiriba Maharashtra gi State Assembly Mikhal ngase ayuk haukibaga loinana Pung mapal fawbada votada batholkiba elector singi chang chada taruk hena leiki ayu pung taretegi hauduna Maharashtra ki apun assembly constituency chani marfuni palda pangthokliba mikhala sida haujik fawbagi oinadi thokhaning da bathodok sing thokpagi paw leite mikhala sida ruling BJP na luchingba Mahayuti Alliance na makhata na state sida power painaba madi Mahavikas Aghadi MVA na power da amuk hanjilak na baka na hotnari. Election officer lamagi matungin na may kalasigi vote tada na pagimatam nga sinungtil pung taruk fawba oiri. Vote masing na November kunhumdoida tiga dawri, panbaya badi state sa dahuzik lengak liba, Mahayuti Alliance sa siriyaw riba, maru oina Chief Minister Eknath Sinde na luchingba, Shiv Sena Amadi, Deputy Chief Minister Ajit Pawar na luchingba, Nationalist Congress Party na Alliance sa namakoygi, manifesto de palliba, Mazi ladki bahin hairiba nubil singi oiba scheme na, mikalasi mai pak na buhat na bada at jagumating oigani haina tazabatamli. Nakalamaramda Mahavikas Aghadi da yauriba Congress, Shiv Sena, UBT Amadi, NCP, Sarat Chandra Pawar ki Kangpuna, Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath ki, Batenge to Katenge Amadi, Prime Minister Narendra Modi ki, Ek he to Sef he hairiba Kholau Singa Sigi Mayok Tiliptuna, Mikhal Mai Pak na ba kanahot nari.
आज पूरे महाराष्ट्र भर में विधानसभा की चुनाव का वोटिंग होने जा रहा है और हमारी नांदेड़ खास करके लोकसभा का भी बाई इलेक्शन हुआ है, उसके लिए भी चुनाव में वोटिंग होने जा रहा है। मैं इसी एरिया में शिवाजी नगर में रहता हूं, मेरा रहवास यहीं पर है, इसलिए मैं शिवाजी नगर के इस केंद्र में मेरे परिवार के साथ वोट करने यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपना वोटिंग का हक वहाँ पर अदा किया है और मेरे सभी जनता से अपील है कि वो वोट करें। एक मजबूत और स्थिर सरकार लाने के लिए, देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए और संविधान में जो प्रक्रिया लिखित गई है, एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाने के लिए अपना योगदान दें। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से अपील है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। लोहिसिलकपदा मरुबा पाउ अमुक्का हना पिसरी। मालेम की खुनाई अमतदा नुपी अंगांग हाटपा टेररिस्ट संगी जनफम लेते हाइकिबग लेनेना सेनरिबा टेररिस्ट सिंग फानबा कन्ना होटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगतोम बेरेना फोंगदरकली। अमदी महाराष्ट्र के असेंबली मिखल से अयुक पुंग तरेते की हौदुना थादनबा हौख्रे। अयुक पुंग मापल फावबदा इलेक्टर मसिंग 4 हेना वोट थादनख्रे। पुंजासी फावगेना संदोकचबा ISCOM न्यूज़ मतांग असदा लोजरे मखा ताबा पावगदमक ISCOM न्यूज़ पुमियेंग तादना लेबियो।